Yes, kanongera nguhereze ikaze kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero icyo ngiye kukugezaho nuko abatuye mu mujyi wa Goma bari guhungira hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane rwose. Abaturage batuye mu uyu mujyi wa Goma bavuga yuko bafite ubwoba bwinshi cyane bitewe n'intambara iri mu uyu mujyi wa Goma. Bamwe mu bafite ubushobozi bwabo batangiye guhunga rwose bakaza hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo abanyarwanda bajyaga muri Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye muri uyu mujyi wa Goma bari 70% bajya i Goma, ariko uyu mwanya 70% bari kuva Goma baza hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko muri uyu mwanya nta munyarwanda n'umwe uri kuba yajya i Kongo abashe gushyika muri Goma. N'abari kujyayo ni bakeya, ariko n'uri kujyayo ntari kuba yahashyika neza, ahubwo ari kugarukira mu nzira bitewe n'ibiri kubera muri uyu mujyi wa Goma. Abahari hose bafite ubwoba ku buryo ibihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byatangiye kubwira abaturage babyo ngo bave muri iki gihugu, inzira zikiri nyabagendwa, kubera yuko muri iki gihugu ibintu biraza kumara gukomera cyane, bazabure uko bataha, kubera yuko ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze gufatwa n'uyu mutwe wa M23. Abanyamakuru bakorera mu mujyi wa Goma babwiye Kigali Today ko abarwanyi ba M23 binjiye muri Sake mu masaha ya saa moya, bituma abahaturiye batangira guhungira mu mujyi wa Goma, bityo umujyi uhinduka akavuyo. Bamwe mu bafite ibyangombwa byabo rero batangiye kuva muri uyu mujyi wa Goma berekeza hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda bashyikira ku Gisenyi. Abari ku Gisenyi rero bari kumva ibiri kubera muri Kongo, rwose intambara irarimbanyije. Ababyeyi batuye mu nkengero za Mugunga ndetse na Mubambiro basabwe gucyura abana babo kubera yuko ibigo by'amashuri byose byari byamaze gufungwa. Umwe mu babyeyi yabwiye Kigali Today ati umuyobozi ushinzwe uburezi muri Kivu y'Amajyaruguru yohereje ubutumwa ko amashuri afunzwe, bityo buri mubyeyi wese yagiye kureba umwana wiwe ndetse ataza kumubura. Uyu mubyeyi utuye Keshero avuga ko bafite ubwoba kuko ingabo nyinshi zirimo guhunga urugamba. Dutegereje igikurikiraho, abasirikare benshi barimo guhunga urugamba. Abasirikare b'abanyamahanga bo bamaze no guzinga utwangushye twabo berekere bisubirire iyo bavuye. Amabombe arimo kuvugira Sake no mu nkengero zaho arumvikana mu Rwanda, ndetse n'abanyarwanda bajya gukorera mu mujyi wa Goma bagabanutse rwose, ahubwo abava mu mujyi wa Goma berekeza hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda babaye benshi, ku buryo abari kwerekeza mu mujyi w'u Rwanda bava Goma ari 70%. Urumva nawe uwo mubare uburyo ari mwinshi. Bamwe bari ku murongo harimo abanyekongo n'abanyarwanda bafite ibikapu bitaremereye cyane berekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo bari kuza nk'impunzi muri makeya. Imodoka zitwara abanyekongo bajya Bukavu, Uvira na Bujumbura ziyongereye ku mupaka munini uhuza Goma na Gisenyi. Ku mupaka muto uhuza Goma na Gisenyi abantu barambuka bajyana ibicuruzwa i Goma. Abanyarwanda bavuganye na Kigali Today bavuga ko batari kurenga Birere, batari kwashyika neza bitewe n'ibiri kubera nk'uyu mujyi. Kamubwira ukomeze ugira ibihe byiza, uracyari kuri Rwanda ni Future.